Kentaj umak kukurela banlet ban penyoso syaka klub Al Nassr ha Saudi Pro League. Nga priang subhaya fiki perlo ki baju kersan bat ki baju smutenat ban page ik video ha kaneka channel bat nga kerpar ru yak tuk perlo ki berang thumai ba subha ban like bat subscribe. Kat kum ki khubor sport la ong ba kaladon ko offer na ka klub Al Nassr ya une u player ubade u defender jong kari Spain bat jong ka klub Chelsea. Dari une u player ulah kentaj mardor ya kaneka offer bat ulah thmuru ban penthumai ya ka kontrak jong bat ka klub Chelsea. Lej penyeso u Luis Diaz syaka klub Bayern Munich hadin ba ulamino na ka klub Liverpool. U Luis Diaz urang lekai na chakmat jong kari Colombia bat jong ka klub Liverpool. Ka Bayern Munich menta kalayo ban soi ya une u player. Hakador ke banyo pro million euro bat kaladon ru kajingnya menjur ya ka kontrak ka ban sakutno Haus nem arjar arpu kundai. U Thomas Muller hadin ba ulamino na ka klub Bayern Munich. Menta lolej ban penyeso ilde bat ka klub Vancouver Whitecaps hakalik MLS. U Thomas Muller ubadai u player jong kari Germany bat jong ka klub Bayern Munich menta ulayo ban lej ban lekai syakalik MLS bat ulayo ban soiru bat kan ka klub ka Vancouver Whitecaps. Kat kum ki report la pendikana ba u Rodrigo ubadai na kari Brazil bat ubadai ru u player jong ka Real Madrid menta ulayai peteng ban lekai bat ka klub Real Madrid ha kan ka samoy kebanwan. Layo ban phongru u Kylian Mbappe ya ke jersey nomor 10 hadin ba u Luka Modric ulamino na ka klub Real Madrid bat ulalej ban penyeso menta syaka klub AC Milan. Da ka jigle kai ba jong unne u player u Kylian Mbappe ubadai ru na kari France bat jong ka klub Real Madrid menta uloyo ban simti ya ke jersey nomor 10 ban lekai ha kan ka samoy kebanwan. Kita akan perlu flash point.